Yebo ngeneza wethu impela sibona lapha kuSimomoza abanye bathi ubhekeni ke wensizwa njengoba ke esevezeke umkhokho ke ngonyamalala kweqembu ke iMaskandi ke FC nokweqembu ke lalisungulwe uKhuzani ke indlamlenze umfuka Mbongose. Hayi ke wenganeza wethu impela kuSimomoza ke ukhala ngokuthi ke kwaba khona kungaboneki ngasulinye ke phakathi kwawo ke abadlali esigaba lapha ke untincane ke uzoba kwazi insele ke uzothintika naye uKhuzani ke indlamlenze umfuka Mbongose. Njengoba ke khala ngokuthi ke impela kuSimomoza ke kwaba khona ke amagama ke angekho mahle ke agcina ke khishwa ke iwona ke lamadoda ke wabhekisa phana uKhuzani ke indlamlenze umfuka Mbongose nokuyinto ke impela ke yamthena kamandla neyenza ukuthi ke impela ke leliqembu ke agcina ke seliflathele ke yize ke wayelisungulile. Ake wenganeza wethu impela ke ngaphandle basikhuluma kakhulu ke icela banginidedele yona ke lensizwa ke ubhekeni ke wensizwa ke eqhulula impela ke amafile ke okuyiyona into ke yenza phana kuyishanging room ke neyenza ukuthi igcine ke impela ke sinyamalala lona ngeliqembu ke iMaskandi ke FC ibafowethu ke ake nizwele kuyona ke imbuso sithi MTV sinjele yona kubhekene ngewensizwa esalandisa lona loludiba ukusuka nokuhlala lo bafowethu ubhekene noMaskandi ubhekene wensizwa cha bafowethu ngithi ake ngichaze lento ebengilo ngikhuluma ngayo bafowethu ngendaba kaMaskandi FC ibhola elalikade likhethwe uKhuzani ngokuhlangana ke noBig Zulu into emnandi yayenziwela umphakathi futhi yenziwela nathi kuMaskandi. So bafethu uyafaka i-team angithulanga umuntu ukuthi ngenze lento ingoba ngiyalithanda iqiniso futhi ngiyathanda ukuthi lento ilungiseke ngeqiniso. Angizili uzohlambalaza abantu, angizili ukuzokwehlisa isithunzi somuntu, angizili ukuzobhidliza ibrand yomuntu, but sizolungisa la ngoba nabo labantu enibabona la esithombeni kufanele ukuthi sixolelane sonke bexolise ngokusemthethweni uKhuzani nasethimini ngoba fanele bebuyele kwiroom yeteam la sasikhona bisine group lapha eyagcina ibhidlika nayo fanele sibuyele khona kuxolelwane kubuyelwe ebholeni ngoba umuntu encane nokwazi siyabathanda bayadlala futhi kumnandi mabe khona. So samosha uKhuzani changing room kukhona noBaba Zuma wathola esethukeka esedeleleka ehlelwa na isithunzi njoba ene brand engaka nje ngicabanga ukuthi asiqaphelanga lokho so sizoxolisa ke kuyena kodwa ke abantu abadelela kakhulu kwadlulela ngenxa yokucasuka nabo babecasukile sihlukene ke ngokucasuka uthi encane uyena kagcina eseshaya amagama angemahle kuKhuzani nagcina emehlisa isithunzi phambi kwethu so siyadinga ukuthi axolise uKhuzani siqhubeke abuye siqhubeke neteam wagcina emthuka uKhuzani ngenhlamba ezibhlungu bafowethu so siyacela bafowethu ukuthi ningamdikili iphutha liyenzeka lixoshwa libhekile naye siyafisa ukuthi axolise but hayi ukuthi behambe bese sithuthi sebeyazwana noKhuzani siyababona but abaxolisile kwiroom yethu yeMaskandi FC la konakala khona thina sisasele nalezo nhlamba lezo ezingaayiniwe so siyabadinga ukuthi bebuye sixoxe kuxolelwana so ingena in public nje ingoba yahlula sisodwa ngazama ukuthi sikhulume sisodwa bawofakazi yimina engazama uKhuzani esephumile ngathi asikhulumeni madoda nixolise ukuxoliswa uKhuzani hayi impi yavele bavele bagibela intaba bakhwela intaba bathi team ngathi mina niyazi le team kaKhuzani bathi bona kuyona team kaKhuzani le team sizoyiqhuba thina sikubonisa ukuthi team akuyona kaKhuzani ngathi hayibo ngathi ngiyakhuza kwathi wofuna ukuphuma akaphume ila ngagcina ngiphuma ke nami khona ngazama kodwa ke wangifakazela usomntwana ngoba usomntwana abafethu lo ocula ojikelele G uyindoda leyabhuti uyakwazi ukubhekana nezimo umuntu nje ongamthemba makunesimo esithile o mhlambe makuphansi kwesihlahla kuxoxa amadoda uyindoda impela unamagama akhayo wazama ke naye not ngoba efavor mina but ingoba wayebona ukuthi lento yathi ngokulungiswa kwasho ukuthi abafowethu ke bacasuke kakhulu
kwaxatshanwa ke sagcina sixabana nami nokwazi sathukana nengifisa ukuthi kubuyelwane kuxolelwane bafowethu. So kwaba nzima kakhulu noNjoko wagcine thimseleka ngamathe khona lapha eChanging Room, ngoba niyabazi ukufana ukuthi nje mase xatshana vele iyenzeka leyo nto lesikhule ngayo ukuthi umuntu mase nixabana nibanga ubufana uyamenza into omenza yona or umthimisela ngamathe umuntu nomuntu wenza lento esimfikelile. But ke into encane siyakufisa ukuthi akuxolise konke lokho. Umfowethu mina into encane ngafika ngaye kuleli ibhola uyena kangifaka njengoba ningibone ethimini ngangifaka uyena ngoba uyena katshela uKhuzani ukuthi uSimomoza ngimbone edlala ibhola elimnandi ake ngize naye nimbone nangampela kwabanjalo uKhuzani bathi angize ngangena angifihli mina ngangena ngaye kuMaskandi FC. But manje uma sekonakala futhi kufanele ukuthi ke sikhulume. Ngifuna nizwe kahle ngazama ukukhuluma nabo, ningangibuza ukuthi mhlambe kungani ngizokhuluma la ngoba kufanele ngabe ngikhuluma nabo. Ngazama ngahluleka bawofakazi ngagcina mina ngidelelwa ukwazi cele. So lixoshwa libhekile ke bafowethu okonwe ngomlomo kulungiswa ngomlomo. Siyafisa ukuthi ke uKhuzani abuye ethimini asiqhubeke neteam sidlale bafowethu ngoba yinto yabantu leyana yayiyihle ine support no SABC esesondela bafowethu. Ngiyashweleza kuKhuzani, ngiyashweleza phambi kwenu into encane ngiyacela ukuthi uzehlisa asibulali ibrand yakho kwaze asibulali ibrand yakho. Sifisa uxolo kuxolelwane njengoba ngiyibika lana nje ngifuna umphakathi wazi ukuthi ibhola lamiswa yini, so hayi ngoba ngibhidliza ibrand yomuntu. So ke bafowethu lokho ke ebengilo ngikhuluma ngifisa ukuthi isimo sibuyele esimweni bafowethu, kuxolelwane kuthelelwana amanzi. Ningabadikili laba amaphutha ayenzeka ukuthi lento sikhuluma nje sifuna ukuyenza ngeqiniso. Amaphutha ayenzeka abaxolelwe mabexolisa ngoba inkinga izoba sekutheni bayaxolisa nibona. So bafowethu angichathi umuntu lana angimoshi igama la muntu. Ngiyacela bafowethu ukuthi nisilekelele ekuthenini lento ilamleke sibuyele ebholeni. Ngiyazi ukuthi ibhola nalithanda elalikade so uKhuzani sicela liqhube ibhola lakhe ngoba i-team eyakhe eyethu kodwa uyena ifounder. Lokho ngeke size sikubalekele, yabona. So nanokuthi ke so oMaskandi kuyadinga ukuthi ilevel yomuntu uyazi ukuthi leya muntu angilingani naye, asilingani noKhuzani ukwiposition yakhe esingeke futhi simphikise kuyona ngoba uma ngathi uphikisana neposition yakhe kusho ukuthi uzogcina ukuthi uyakuthakatha, ugcina ushiye ethimini uthi hayi leya muntu uyasithakatha uyasithwebula ugcina uphume ethimini uqamba amanga unenkinga zakho zakini la usuka khona uzoqambela umuntu ophumelelayo uthi uyathakatha. Ayikho lonto leyo bafowethu, ayikho, yabo. Siyacela ke Khuzani mfethu ukuthi wehlise umoya lezi inkulumo zithola indawo enhlizweni yakho. Siyacela Gawosi mfethu usibuyisele i-team la madoda axolisa ngokusemthethweni, hayi ukuthi agugumbe aye kuwena yokusupporta kwezinye izinto but eshiye erumini yethu kubolile. Sizama ukulungisa lokho. Niyangazi ukuthi angizwani nesimo esibhedayo, hayi ngoba ngikhefuza indaba zabantu, hayi ngoba ngingenasifuba. Ngiyazi abantu abangacatha nginesifuba but ngilungisa into ngeqiniso.